Pak kelebun ni ke bah boy katel dari stainless. Mapan kita yang kui sekali. Lepas sabar jalan buru kudu menembiak. Nikah setaja si hadir ni termasuk nikah. Takpo. Nikah setaja si hadir ni termasuk nikah, termasuk muslim si abidatur. Nikah yang kep genteng berarabu, yang kep genteng kelambin, polan cekak ke si odi. Kula kan biasa kelambian pote-pote kateke. Kerua pote si yang kui gula guru, ya hargai benanak gula, polan ki cekak gula odi. Coba gula mate, takut si beri nak kelampi gula. Tapi mohon maaf para teretan, bila kita memberikan makna yang sebenarnya, arti yang sebenarnya dari sebuah kematian gak dito, kuleban sambian gak dito, bekal tenang nih dalam odina. Contoh, beda orang bung baru gak dito meloloi kritik, beda orang bung baru gak dito meloloi kocain sunika dikritik panika, pambian ngocak. Toror dah kau makai cak ngocak, tengah ada iya roseng ngocak pada mati, yang kau iya pada mati lagi. Sama seperti bahasa ni kan. Tore gula tanya ke mbian, siap jujur? Mbian gula ku mun mate kedua na bagi tibi. Eko puraki ke tibi na pay papolong waduan. Ku laku mun gula ban sambian ditanya aki ban malaikat mungkar nakir. Si ban mbian si bahyoba mendekat benekiron guru. Ditanya aki marrabbuka wa man nabiyuka sampai terakhir. Kedua si aja apa kedua na bagi tibi. Mun mati yang mati katibi, katel katibi yang akan mempertanggungjawabkan amal kita katibian. Nah, apa mak mikir na pentan orang? Bener? Wong mereka tidak punya pengaruh apa-apa kepada kita. Mana ada pengaruh mereka? Sering tadi pengaruh. Tetipun guleban panjenengan gak dito pacet mikir gak dito patenang odi tina jai mikir pentan orang tore bismillah guleban sambian pabanyak sango man arafa bu'da safar ista'adda siapa orang saya tahu saya gena mikir lah tahu jak perjalanan ni jauh tore pabanyak sango ayo mau nesep dari mulai kan jadi umpama ring makin nika popong bedel si viral iman kau napa tak ada jihar gini kau di buku bodoh di Facebook bodoh di TikTok bodoh Instagram bodoh lepas keluar jihar kapi umpama pas jihar berpana bang sedekah pasaman punya ngocain itu napa jadi kesangu mati masa nikah mbian kan oning sabuna Gusti Kanjeng Nabi napa si bagi ka orang gini keseni nembian betul napa si tina ibu di guru menindin gula ban sambian dit sera dit nak foto kadang kita mati le bahas amma beda orang saya tak nyapa setretanan gara-gara tahajud Mada kok becik ketang teretan apa tahajud tu benyaan benkor dak ada